gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Talaga mo't amare. At dalatan naka-under a Christmas song di Twitter senam. Agi si Isimak nga anya jay nakander ako nam. Agi patpatukar ka manen iti Christmas song ti kayat ko asawan. Wen amaray. Kasta akmat sipod pay. Ano kasta Christmas ket inal daw anak ka music iti pang Paskwa. Ay mayat matkit di ah. Ay, anya nga ti pang Noche Buena maray. Agluto kamin ton akin ni Violet. Dua kamin tong Noche Buena. Tagpada kami mat a single. Ken nagkaruba kami mat. When ah. Hello mga marikaw. At damanan day ta pangas. Ha? Pangas? Anya ti pagan inara sa asan nyo adwa. Awan, maray. Amuya kukumaray. Nagadua ti isagana mikin ni badung ko apang Noche Buena. Adalechon baboy, bilo-bilaw, pansay, salad, ice cream. Adapay cake ay adua, nagdodoma. Day tamanan to umay mo saritaan diti tersenak. Tunggal umay ka ditoy. Day talatan ti bagbagam. Ulit-ulitam matan. No imbagam iti naminsan, husto matan Oho, umapal kan sa mga may marikwanan. Ang oray umapal ka, saan ka nga awisan? Oray man awisan nak. Apay, umayak matlaya. Oho, di ko namkit day. Umapal ka iti sagana mikin ni badung kaw. Kwa marituyang anya, kastoy nay. Saan nga umapal ni Marikwa ng iti isagana yo? Taad damat isagana na. Oho, awan, nangam saan anaimas ti sagana yo. Marituyang, saan la asikati makabael agumatang itinaimas apang Noche Buena? Sige man, kita man no adalitson baboy yap. Na, saan mo pala nagatang tay litson baboy mo nga may paspasikat mo? No siyak, awan litson baboy. Gaputadimi kayat kan ni Enteng ti kasta. Nang runa kat ay aywanan mi ti salun at me. Iso adimi kayat dagiti tabtaba. Ay, makitam, kaya't nasawang di mo kabailan ti gumatang itilitsyon baboy. Marikwanang inakon tanay. Pimigsan at talaga ti angin. Sige mare, inakon. Alay, maray. Ay, marituyang. Pumanaw ka matan. Tama ka ti sarsaritaan. Awala ka, day tanagadwa sa ganam tilawlawatem. Makauma. Ay, ibagbagak lang mo ti agpaysaw maray. Angam sigay, inakaw. Tamangan numasuron ka kanya. Gapo iti apal mbaw. Sa anak nga umapalkan ka. No di kat marengrenga ka talaga. Isungayin kan, agawid kan. Kanibagak pa'y day ko'y maray. Saan kayon to apulos aparanudan? Iti sagana. Kanya nga ti ilutom apang Noche Buena, dungag. Naimas mo't lang. Wen, Inteng. Uray awan litson baboy, tanaimas latta ti iluto. Wala. Saan nga importante ti nagarbo asagana? Tinaskan. Naragsak tamang selebrar iti Paskwa. Dayta ti kaskanan, Inteng.
Kadagiti daduma dita, ada ka no litson baboy da. Katipas-pasikat da kadagiti kakaaruba da. Na, asin naman ang tidak na kamatim. Ni Marituyang. Baya mo, di mo latan ikaskaso ni Marituyang. Ala, no niya ti ilutom apang nautsibwe na ta. Tulungan ka to. Ay, agyaman na, Inteng. Intan to makitsenda. Kan gumatang tanto matan iti para kadagiti ubeng. Taagi waras tanto iti biskwit kan daddo mapay. Iso at tulungan nakto Oo kasta ti agasawa. Ag tinulong iti rigat kun ginawa. Maawis kanto adon palkaw, naimas ti sagana may, at dapelechon baboy may. Kasta ka dito yang. Wang dun palkaw. Sanak amabain amangawis ken ka. Gapot a pasig anaimas ti sagana may. Sige to yang. Iso nga awisin ka. Gapot a pinautangan nak iday iti inggatang ko iti agas ni Badungkaw idi na ospital. Agyaman na to yang. Namnamaag ti dadar ay mau dun palkaw. Awisan kanto inton nutsibuy na ijay balay dunya inga. Kasta ka dito yang. Wun, amin agagayim kaw, awisan. Kano pa yan nagbalin ka agayim ko? Ay, no siya, gayim ka na. Nga may no kasapulak ti kwarta, sikati may sa pagutanga. Kasta ka di. Iso ang maawis kantaw, dunya inga. Sige. Katagyaman na tuyang. Anya, inawis mo ni Don Palkaw? Agraman ni dunya inga. Anya, ay dagiti pa'y babak ng tinawis mo? Gagayim ko nga rod ida. Kan saan lang ay suda. Agraman dagiti gagayim ko ijay ilay. Umaydan tuamain. Naimbag kumamait no dagiti kakaruba asan ang makabail a gumatang iti sagana da tinawis mo? Kaya't ko nga ipakita kada maribanang kan marikwanang asabaliak. Apasig ababak nang dagiti gagayim kaw. Kitjak ida paranudan nga agraman dagiti kaaruba. Agpasikat ka man ako nakaon. Iso atulungan nakbadaw. Na. Inta makitsinda. Mangirwarta iti kwarta ta iti bangkaw. Tapno adaw ti magatang ta. Nangro na ti lechon babaw. Sana yung teletsyon babaw? Nagnyi na day ta. Kababain no awan lechon babaw. Anya laangan ti kuna dagiti gagayim ko nga inawis ko nga ay. No apay nagawis ka pa'y langit ibabak nang. Gagayim ko nga rod ida. Maawatam ka day badaong. Gagayim ko ida. Di ka makaaw-awa. Ken may sa tuyang. Jakpatsen nyo may da. Ngamen, no kakastoy nga okasyon, natural na makumikom damay kadagiti babalay da. Saan man badong. Na. Umaydan tulat ta. Inawis ko nga rod ida. Katuan ko na damay. Di kaya't nasawan ng umayda. Na. Iso nga rod anagado ti sagana ta, tapno saan mo't akababain kadakwada. Nang rikap kamatan iti tersinam, nanakwanang. Syaklatan ti agluto. Saan nabalin amang rike pakiti tersenak. Tag tinulong tang agluto, Violet. Sapay ado ti iluto ta, nagduduma. Wala na. May share ta kadagiti kakaruba, adi makabal nga agsagana itaanot si Buena. Imbagla pa maskwata mo't kadakwada. Wala na. Tauray basit labanag, makatulong ta. Wala na. Kan ado ti biskwit, kan chocolates iti balay. Iwaras ta kadagiti ubeng, nana. Sige. Inayon tan dagiti ginatgatang ko para matlaan kadagiti ubeng. Kan umay to ni Maribanang, tatulungan na tangagiwaras iti makmakan para kadagiti ubeng. Ado lakit diti ubeng amaragsakan amawarasan iti makmakan, nana. Pudno dayta, Violet. At dayta ba daw, nakalututan. Ay, grabay! Nabanugak ang nagluto. Nagadungamay. Hay! Makmakan mo pa'y aya dagita in lutom anagad adaw.
Adda nga rod sa nga ilik ababak nang ken tulungan nak amang isagana iti lamisaan ken irwar kaw dagiti nagpipintas a plataw tadagi jay ti maaramat takababain kadagiti gagayem ko ababak nang nga inawis kaw. Ay! Ay! Di ka man sunay di tabadaw. Ay! Alaki daing tulungan nak amang isagana kadagiti rumbang amay sagana. Sana bale, tanakasaganan ti pang Noche Buena ta. Mapanak pa lang ijabalay ni Marikwanang, tatulungak idakan ni Violet nga agiwaras iti makmakan. Inayon kumeten dagiti ginatgatang ta. Umayak mo't atawan mo't aramidak dito'y balay, dungaw. Sigurado ka? Uwan. Alangarudan, bagkatem tay talo a karton a para ka dagiti ubeng. Tabagkatek matay maysa. Tuyang, kasabat ko da maribanang ken pari inteng. Kahit, Mapanda ka no ijayan ni Marikwanang. kahit, Adda ka di kontribusyon mo iti makmakan nga iwaras da maribanang ken Marikwanang. anya nga iwaras. Agiwaras da ka na iti makmakan para ka dagiti ubeng. Iti anya agapaw a makikontributak dita. Ay kat makikaykay saka kadagiti kumarim Sanon, na. tinaskan, adaw ti saganata. Iso abay amlangid. Di oray man iwaras dami nagraman kwartada. Anya ko makanyak. Abay nga may, na di ka makibagay kadagiti kumarim, tuyang. Iti kasta, agkaykay saka yaw ngagkukumari. Ay, sabali akmag. Nga main, babak nang dagiti gagayem ka. Dumngag kaya, ubeng! Denggan nyo na itaakan ta may patpatukan. Give love on Christmas de kunana. Day tatirason. Naapay nga ita a Paskwa. Ipaayanda kayaw. Iti panagayat. Ada itad may titunggal maysa. Kas panagayat may kada kayaw. Ala. Agpipila kayo. Tawarasan da kayo. Sige, Violet. Pagpilaan yon dagiti ubeng. Kat na kami mat ka ni Maribanang titagayawat. Sige, ubeng! Agpila kayo Sabali ti pila ti girls! Sabali mo ti boys! Di kag didinuron ubing. Mawarasan kay amin. Ay. Adan, tay order talik yun baboy, badong. Nanginalaunay, tadakil nga man. Nagdakalaunay tuyang. Makmakan mo nga roday ta. Para nga raw kadagiti gagayim ko ababak nang nga inawis ka. Ay! Tuyang! Na, Kasanuotan into next year nga awanan kwartata. Adan tumanin Sabali latilinotam. Ken sabali pa'y dagiti in-order mo iti restaurant. Wan pa daw. Nagadaw. Kastoy ati Christmas. Nagadaw ti sagana. Aday ta, nakaiwaras tayon. Ado mo tinawarasan tayo nga ubing Ay, word, Mare. Kanado pa'y dagiti linuto ta asalad na nakwanang. Kawan inton malam, agsubli dagiti ubeng. Ta dito'y danamangan. Tado ti salad kan fried chicken alinuto may, Maribanang. Ay, kasta ka day. Ay, winan niya. Ay, naragragsak no kasta. Inteng. Ay, uwan ba nang? Maawata kunti baga. Ariglado day ta. Ano no nga? Ika nga rudan bagkaten dagiti linuto ta. Ta dito'y tanayan ni Marikwanang nga Noche Buena. Nagmayatan na. Naragsak no kasta. Wan maray, kasta ko mati bagak ngam na anak. Sayang. Adda kumamot ani close spring kwaro. Mas naragragsak ko
Anya nga ron nga kat napanakipas ko ay Bagyo City. Saan na balik? Tadantoy inton baro atawan. Dito ito nga ag New Year. Yay! Ulit-ulit ang madede patukar mo ang Christmas song. Mayak day ka. Tapno naragsak dagiti sa nga ilik asumangbay. Ngam na Anya ti oras sa tuyang. Awan pa'y magdagiti babak ng ako ng agagayam mau. At dadanto inton madamdama. Ala, sapay la ko mga raw to umayda. Umayda nga raw, iso nga aguray talabasay. Tuyang, alauna ni ti parbangaon. Ngam awan pa'y laag dagiti sa nga ilim ababak na. Urayin taidan, madamdama at dadan. Uray may siya, awan ti imay. Anuam nga ro dagiti nakadado asaganam ngay. Nang runa day ta nagdakkel alitsyon babaw. Umaydan, badong, urayin talabiit idan. Iti pa mo day ta music mau, ta maturog tan. Hindi ka maturaw, urayin tadagiti sa nga ilay. Saan da nga umay? So maturog tan. No di mo kaya't di maturaw, baka mo ka. Ngam siya, ina maturogan. Ito yan, agsapan. Ngam saan anan ano dagiti sa ganam. Ay, Na, wan nga raw, kunak nga men no umay dagiti inawis ko ababak nang. kasanong dagita sa ganam. Nagadaw. Ay, sayang dagita. Ala, ing kaagayab iti umay mangan badong tasayang dagita ataraw. Karuba! Umay kayo mangan dito balay, may! Tasaan anan ano dagiti ado sa gana, may! Sayang no di makan! Karuba! Di ka agpukaw dito'y no di kat ing kaagaways. Awisam matanda marikwanang kan maribanang. Ha! Si kalayangan ti ba panagaways, tuyang. Mabainak kadagiti tagtao. Alan abadaong ingkan agawis iti umay mangaan tasayang dagiti taraon anak adaw. Ingkan badaong. Ay nanatoyang. Nalastog ka ngamin. Ala, iwaras mo langan kadagiti kaarubam dagiti saganam. Tapno saan amasayan. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenday toy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.